Иван Гоголев кындыл. Кини. Кини килие халады барыстарга, кебіре тоям суйбатаға, уарасты біторуктарга улу туян таспаңна батаға. Кини, кихикене семeye, кихикене килбеннәғе, бүтей бүлүтүге гары бүре балағанға бүген түрә бүте, бүгүрү кыран ротун ынчыгын, муңун, ырасыратын, атчыгый сахыттан амырах дуатыгарын эрбите. Симик народтан төрән симелиен умуллан халбакка, кухур артыалла куяр орто тугар көміс кута болан күлүбүрүү майбыта. Көңүл төлөнүн көжү түспүтэ, кыржык кыымын кыйылақтыгы ыспыта, албынынан амалыйбыт аниыта суогате, кураанагынан колулабыт кубулуна сылжыбыт бор сирейдеммит буруя суогате. Бастың бая бар жона, баргарыан багат эте, үтө жолур өлөһөт жон, үрдүүрүн туһугар эте. Эппит тыла тиң болан эңсилленирлээбите, саңарбыт саңата сатага сата болан сайдамнык сатарабыта. Үерага суоксака үүнен үрдään эрериттен үс төгүлбээти үрдээбит курдук, үөрүөх дате. Тутум сагар әрилер толуу тиит курдук чонохор, аларыен тойоттура аксар бакка аттыларнан ахыак эте. Семей жону кытта сергестehen олорон, үлетибик туһунан үөрөкөтө селехиек эте. Сылааларынан сылайык дете, эрейдеринен эрейдениек дете. Олус жадан этериллэх олор бут кыра жете, уарастыйбыт оруктаагар уруулуучуга себет. Ытык театрары ыңыранан саңарбакка, ыадастан хампакка билгин даганы бигини кытта, или тутухан истиңник сүбелехер, керебелие жонунун кеккелеhe сылжан кескили түстехер. Көппөктүүн, бөктүүн, көбөргүннактарына, кини курдуктар өйдөөмүт, килбеңе кескилгеренебит. Караарары гыммыт тыыммыт сырдыр, караастыбыт санаабыт жагжиер.